Gamhoi ta le num ta unique culture history le famous night market tampi namun khantau na lama zong sangta a khangtau island gam neu cha Taiwan thu hi neu chekhet in sei ki ding wa hi avel in MANGCHA KIPGEN YouTube channel a kon in a bon chawin ka hin lem ki bin a hi East Asia a hi chi Taiwan gam hi officially in the Republic of China tin a ki he na hi Taiwan hi gamlin dang ho in country khat a hi tin apom povin China province khat a hi tin akoy na hi agam let dan hi 35,410 square kilometer bo alinin agam population hi 23.8 million vel a hi agam let dan to vet ka adinga vanoya densely populated country khat zong a hi population density a simdinga per square kilometer a mihim 673 vel aum zoin a hi agam pumpi population zakhat la a 79% vel urban area a aumun Taiwan capital city hi Taipei khopi hin agam currency hi new Taiwan dollar a hi Taiwan dollar khat to 2.50 Indian rupees akibangin a hi agam official language hi Mandarin Chinese a hi agam hi neu cha a hi je in agam sung pumpi hi kar khat a pungka git ka azong gavial zo the hi Taiwan hi island gam khat hi zein China Japan Philippines ichigam ho to hin kigam git a gam khat hi Taiwan gama mi ho atam zo en Buddhism ho hi azuyun a hi chikeu hi lo in Christianity le hodang dang tam pi zong au min a hi hechimuna hin pathin kiti ho lo mi zong izat ham khat au min a hi Taiwan gama mi him 2.3% ho hi Taiwan mi mong a hevin adang si 97.7% ho si hi China mi ngen a hi aji chu masanglaya chu Taiwan gam hi China ten kumjani walam anawai ho mu a hi Asia continent sunga dinga ama sapian dia palepa ki koi nule nu ki koi ti chu numei le numei ki chenga pasal ki cheng legal hima sapian gam a hin 2019 a kuna chu phalna anamu wa hitai ahin la agam kinai pi Japan Korea China ichigam ho awang hin tuni chana jong hitabang hi aki phalnai pun he Taiwan gam hi agam neu cha he jong le wan noi khan to nalama jong akinai pi gam ho sanga jong khang to ma khat a hi Taiwan gam hi China gam hi ti jong le adi ta wang chu Taiwan hi China tia a hi poi aji chu the Republic of China kiti Taiwan le People Republic of China kiti China gam hi akiwai pu jong zat chum hin Taiwan gama chondan zat hole China gama chondan ho jong akibang pu na hi Acer le Asus laptop brand te ni hi Taiwan gama kun hungki pudo ahin am ho gam hin alam kai wa hi Taiwan ahin seafood ha ne mama jengun Taipei khopi se azong hin seafood restaurant azat sim sen lowin au min hi Jen le Merida bicycle company te ni jong hi Vanoya min chi mama jing Taiwan a kon cycle company min thang chi he Jen manufacturing company limited kiti hichi bicycle company hi Vanoya cycle company lin pen a hi tin jong a khian he phar khalaya chu hichi Taipei khopi a 101 building kiti hi Vanoya in song sang pen anahin Burj Khalifa hungki sa do masang sin asang pen anahi jingin a hi Vanoya min chi mama bubble tea kiti jong hi Taiwan te hin pu do hin Taiwan gam sung zo si a akimu thein chukeu hilowa Asia gam sung ho azong aha min chi mama jing khat cha hi Asia gam keu hilowa Western gam thumlam gam ho azong tampi mu thein au min a hi Taiwan gama nen lebu asu thing dan ho hi gamdang mundang a to aki khle jing in a hi hiti chun nen pu gari in nisi in lampia gari a chun la ahin tha jivin nen ahung pu jivin a hi mi ho chun ain wa kon ama ho nen paiding chi ahin ki choyun garia ahung heng jiwin hi gamdang banga nen chom na tong ding mong achuma aum pun hi Taiwan gam hi screw capital tia ki he gam hola a khat hi vanoi pumpia screw ki pu do zo si thumla a khat hi Taiwan gam se in apu do hi a design zat chum in screw zat sang som nga walam Taiwan khopi akon asim do na hi Taiwan gam mi ho atam zon mit na ti ho hi ha he nu na hi medical report khat a ki mudung zuin agam mi 90% tabang hi myopia ki ti na
anei su ke evin he ichi myopia kitinat na short sightedness ti azong ki he ahin ichi chu anaya ho chu hoi ta a muchin thei tho ahin la agam la je ma ho chu muchin thei lo na khat he Taiwan gammi atam zon so ta phone screen wa aha benun chapang ho zong lekha hil na azong digital screen ngen aha man je wa zong itabang na hi aha nei wa hi vanoi pumpi gamjo se sanga Taiwan te hi daylight ti cho nisawa ha mu kha lo nisathu khalo gam khat hi Taiwan mi te hin guzu hi adei povin atiza tho jingun hi aji chu ichigo chu acid rain anahi khajing le ata sa ho asu se ding chu agichan we he iji chun avun ho chu a kho sa ma jingun adi in anumai ho wang in cosmetic zat amangun avo so obo a kho sa ovin he hiti chun pamlanga apot tingu jong le nisain a kholo na te diu le gu tho lo na te diwin satin be ki khu te jewin he Taiwan mi te hi mi pon thota te jong a hewin a thang pi a hapta khat sunga hin 70 hours be na atong te na hi education lama saidinga jong sangta a gam khat hin agam literacy rate hi 98% vel hi banoya chapang IQ sangam hola a Taiwan jong hi khat hi achapang ho hi mathematics lama jong athim ma na hi gamdang dang ho sanga jong maths lama sangta in athimun Taiwan a hi ate se ta ho a hat talo ho chule asanga lin ho za bol na hi hata in achi piu na hi agam uwa tourist hole traveler ho jong hoita ta in alim jing uvina hi military lama saiding in Taiwan gam hi vanoya rank somni le ni na ahin agam GDP rank jong somni le khat na hi Taiwan gama kun export ki ha bol ho ahile electronics information communication le audio video product ho he ahin la agama export ki ha bol pen chu ahile electronic device sunga machine neu cha ho he Taiwan gama tourist hon visit aha bol naw mun ho chu Sun Moon Lake Rainbow Village Taipei 101 building National Palace Museum kiti hoi he tunia ding in Taiwan thuniau cha isei naw chan chu hintin video hoi sa wale like share ding an hai pu hitin video ki teng ki muki ding in ka hin team so Kevin na bon chawin stay safe and stay blessed